Ebusia, don't forget to click like and share. And Ukopia mu TikTok ababa we bia waba waji din pa say wono no trendy ni din ene ohema Betty na baba we atwe mu anache se Koo Nhyira a wo ye gospel musician ene na akode dadeda awo bogo so a abrante ne man sika 10 cedi styles ahodo a wo yi ye wo ma ne so no hange ne nan na wo gu afunie no de ni tii si fam acrobatics ahodo ni nyina kire 10 cedi e no de man no na 10 cedi no de man no cha say abrante de be no esua me mfa anya hwe e na baba we wo bere no ana che say aduane a wodi ye nsesen kaaye 60 Ghana wo de ka homa no e be ye 70 Ghana wo de koye ne ko wi ase ofra abrante ya wo mfa Wachemu abrante ne hye ne bose bronya na ebe no nka o ma ne 2000 eya titisika 20 million no de akodi bronya na nso wo ni wie ye no 70 cities no de ma no o se me frɛ na nso ofrɛ na won foforo o se minimu o se hwe woni mi sasa se abra atwo ho na mensen na wo kra wakosua bukuma na mu bon se bi ka frɛ mante de o ma me de nso bon eno na age abai wa ise ekum omuni a wonte ase wa bru abrante nwia o kira wo je no 500 million wo bere no 50,000 and then also age 5,000 Ghana cedis 50 no wateso about 5,000 na amanfo what TikTok edi kan ama no 3,500 ese 2,000 one fan yojo ne kura na 1,500 ne de one fan na ni duabon na so kire mu a o se ni oda ni dua no sese Kwadwo Nhyira nji antum ese wa fa na de a ene duabon enye yi anu nti wakopiem e wo sompa Emma sompa nso ohini ni adadwo atena eye ensam no so nanso abai wa no se da ne da tenana ni sika no de woche na mame mfa wo mfam mede wuram am watie fi abai ba wa ni dua wo boye ensam a Koo Nhyira bekaye sompa a wakotenai ene nne ne akwakowie amanfo bi mu kire mu a eya TikTok ho sensem bi ikoso ne kopie radio station ne so ya na antena ne mama efe ene ohini ni no matombo ase ahwehwem because anye yi ansa amai wa na egu no de mo pe trend ni ti wode wasem ba no anhwe wode baba begu anim ase na ahwe abai wanfi a wanya adu nwotwe na wote nsenia so na wo kire ha wa ba masifa ne da ya baba ne mu okira wa ye family planning akeka ho a na hu say yes wa ba payi wo bedwam adwim apusam amemu akokwa enti wa baba ba fa no de na ne obi kan ye chebe hu ni wura no wa bre yankwai ni enkoti mbra me ko hia na kwa de wa no sini me kasakra na ese ahye woni bi no boso no me avo sex and tentem na me ko onu na okay to tua o kade a anka woni ni ase ni problem o do di bo o say first one do di bo o me di bo so mo say 2,000 o do de wi aso do di bo but do be dan the one for di bo bia o so be pa kra mo no da ere me di bronya so no de ma o ye wanji 70 sin eh papa 70 sin ye di bronya sanya o ge on nsi atleast ni banada o ma me 200 sin answer 300 sin kan me gu wani masanka o de o ge o kra ni so abe have sex for baby ba o san be ka chem so wuni me ko so provoke me a me so ma de me gu wani masanka we kwa de ma ya kra chen e chen ska no gu wani masanka o si so mbrama be do be se na wafa de be 4 oh nya bo trainer calculate 4 pe me masemu me masande me mpe ba utimi bi wa no keka ebia wase we utwe we black man we no wo keka the street sa sisen how are you kan wo media no so no o deserve o respect no na makoko ablantie bia ye friend no Koo Nhyira oyo gospel musician obese me pen na me pen ye eno ni me hie wa ma miska oso be send miska ma me 10 pesos nko o sa didi matem say me ye kwasea me ya hyewo ni twum kan ye ko ba me nka ho na me ya hyewo ni na me de me twen nam nananom oso onim me nana me bai say oyo oba e pa ocho slow ko to job fom di masemi bi mame abrante na efe no Koo Nhyira no se
ntro so ne me nine na me twa to no so dia na meka bia emla no so na se wone mada ena wa ma miska ena oso di matam de masi di matam dia nanano wodi oni bi asem mo nti na me de maba ha no ofi ba bi ton na maba wona ase a so be di masema mama me na abrante na efe no Koo Nhyira no wama na hu se wo tumi o mu so obo gospel de ma ne hu se tumi bi sni tumi bi ko wabu me kwasea nti me gina anu se yam kitam nsem kosua se yale ani aduro yale ekwan nkoda ahoto de ahoto de ma muni ma ne nya bi da wasase su da muma ne ho ntono muma onya ahoto wasase so se yale. That is it. Obi kan ai. Ababa no. So watie na ba wahu oba ko America. Oba so no ne ho ofede to nso de owo bi. Na enu nanti a yenya allegedly yesi ababa no ene ne otimu ano no ene okopie mu obogo so a oni police ni bi eme no nso ko chinchin sei ya. Taxi driver bi eme no nso ko chinchin sei ya. Na bofra ya wutie na osi so wafa mamu 9. Na sa mamu 9 no owo 18 years ye bi sa so start 14 ana. Afi bia wafa ba akugya no. Ana busumi bi ofa ba akugya no because ochemu Koo Nhyira de December yi a na omde agya ye ne akopie mu e wo sompa yi a abeye eye the story in town anya kra nke cover NDC eye swearing in ne ho na ene ke cover so amanfo si hu nkonwa posa no se eye besie no worry no oprugu no mi bisa se oba tamben e na ne bani abusua ben na baba wa ifirim onua ben na ni nua no no kwa sorry ana community ben e no timuo efia wo firim mpanimfu a wo ho eden e na wo ka ne maame eden na wo ka a one ne maame te dem a wagyae ne baba wanya mfie du nwotwe a by this time ko wo school na wakoya family planning na abrumu na be ma fa no no fa no disi radio so afa camera si nanim we na beka angaw we na beka angaw we na beka angaw ye bisa se hwana eba no hwana eba eno no eno ne nsemu a Ghanafo ebisa. Subscribe and share. Makram.